Eng jamany meni menen, seni menen hiç kimnin işi yok. Bir tıyın işi yok, bilesizmi? Erten ölüp kalgın, bir juma kaygırat. Sügönüңde, delşöňde bir gün ektin oylanat boldu, ketdi, joksun sen. Özüңdün жоопкерчилигиңди özüň moýnuňa al. Kaçangaça biröge jük bolup jaşaýsың, kaçangaça biröge aşça bolasun. Men taň kalam 25 ýaşda ata-enesidен akça algan baldarga. Men taň kalam 25-30ga kirdi, dagы ele özüniň eşek arabasyny özü süýreýlik. Biröge jük bolbaş gerek. Karz albaş gerek erkek kişi. Men kolumdan kelişinçe hiç kimden karz albagan hareket kılam. Oşo proseske düşüp kalbayın dep jaratkandan surayım. Oşoga layıktуу hareket da kılam, natijasında kılam. Otura berbeýin, jata berbeýin. Oşo jataktyk, bekerçilik karz alıp kelip atpayбы? Да, эми туура эмес. Кокус кырсык болуп калышы мүмкүн, кокус өлүм болуп калышы мүмкүн. Ал учурда карз сурайсың, бирок жөн эле эч нерсе кылбай туруп бирөөдөн карз алыш бул уят нерсе да эркек киши үчүн. Өз жоопкерчилигиңди өзүңдүн мойнуңа ал. Bir nerseni kütpö, sıyqırdı tabiatka jok, oşol panellik jok, özüň üçün özüň öl. Hareket kıl.